Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo ukupha nje i-update emayelana-ke ne-pre-season ezobanjwa-ke i-Kaizer Chiefs njengoba-ke ngenyanga kaJulayi izobe-ke iyobamba-ke i-pre-season laphaya eNetherlands. I-Kaizer Chiefs-ke ngomhla ka-11 kuJulayi i-Kaizer Chiefs nje iqembu lokuqala ezobhekana nalo iyona-ke i-FC Utrecht yakhona-ke laphaya eNetherlands. Then-ke kuthi-ke futhi-ke ngomhla ka-12 kuJulayi ibhekane-ke ne-NEC Nijmegen okanye ngithi-ke nje NES Nijmegen. Iwona-ke amagemu atho 10 azobanjwa-ke iyona-ke i-Kaizer Chiefs kuyona-ke i-pre-season laphaya eNetherlands-ke iyona update engiyiphethe-ke nje okwamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.